Kontrakt 6 pik nord, ataka 6 srce ist, zgubitki nič v piku, nič v srcu, nič v karah, 2 v križu. V križu moramo paziti, da igramo v zadnjih štihih proti križu iz savt. Igramo nizko srce. Vzamemo z džekom. Adutiramo. Upamo, da nam sprotni karti razdeljene 3-3. Potrebovali bomo samo 3 kroge, za kar imam tudi 3 najvišje figure. Adutov ni več, igramo kare. Igramo srce. Ponovno igramo srce, da pridemo na savt. Štijemo en štih v križu. Igramo srce. Igramo najvišjega križa. Ponovno igramo srce. Igramo križa. Naredili smo mali slam.